Celebração Santa Missa tinantuan troca tinamfong kalan, lorong tonole singi da bulan Dezembro, e a Igreja Catedral Nossa Senhora Imaculada da Conceição Dili, preside o Arcebispo Arquidiocese Metropolitana Dili, Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva, SDB. E a homilia Dom Virgílio Haklaken, tinamfong riuroron resinen hanesan tinang nebe loridame no paz, bamundo, liu-liu e Timor-Leste. Também husuba cidadão hotu atu agradece ba maromak, tamba continua fo oportunidade nebe nakon ho graça no esperança ba ema. Tinantinan, italoke tinanfong holorong mundial da paz. Itania mehi ba 2026, maktina ida dami nini amba ema hotu. Liu-liu e itania rain. Maita bahasoro tinane hok solo, esperança, na kono ho expectativa. Presente ida precioso si maroma que ela lehan. Oportunidade fura. Tamaroma fomaita. Oportunidade ida atuita bele cresce. Iha buat hot. Cresce e itane Hanoi. Itane ising nunemos ia espírito. Oportunidade ida atuita bele melhora itane an ia buat hot. Hatene maroma. Hadomi maroma, servi maroma, e moris ia maroma que nem graça. Dom Virgílio Mos husubasarani sira atau halo reflexão, hodi hanoin hikas lalauk moris nian, inclui oportunidade dia kirak nebe durante ne atingi ia tinang riuron resen 5. Ceremonia kalanenian convida ida molok atu husik hela 2025. Atu ida koharaikan atu pausa oitua hodi hanoin fali. 365 dias na maroma fobaita o insa hau fofolin balorong hirak nei haunia moris. Agradece ba moris, ba saúde, ba itania família, ba fier nebe itasimu, tinan tomak, tinan esperança ninian. Tina ida ihanebe mundo tanis tambah lá com Papa Francisco, mas be maroma karuka fali nia sucessor, Papa Leão XIV. Tina ida ihanebe mundo violência no funo buras, mas be ihe malarandia bara harohan, serviço la cole, buka dalam bapas. Tina ida ia desafio io inebe tahasoro ia railaran, mas be Timor-Leste nianaran, registro oficialmente ia ASEAN. Ida bele continua hare buat nebeita hetan ia 2025. Dom Virgílio Mos continua husu basarani sira atu mori sohakraikan no hamutu ko maromak tamba maromak hatudu nia domin bania masira li husi Jesus nebe mai moris simples ia mundo. Maritu da Costa Dilma Suzeti Jemen.